Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Tazama wawili wafunga ndoa, ndoa jamani na iheshimiwe. Ilianzishwa naye Mungu Edeni, imebarikiwa, imebarikiwa. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Mtii mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Mtii mume wako na mume akupende, muishi pamoja kama mwili moja. Upendo na uvumilivu uwe nani, ni agizo toka kwa Bwana Mungu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Twawatakia mema ya Mungu, upendo udumu kati yenu. Vile Mungu aliona si vema mwanamume akae peke yake, akamfanyia mke mwema ambaye ni msaidizi wake. Tumeshuhudia ndoa hii, hawa wawili wamepatanishwa. Nyangi ya lero tutete tware gusa bebe by'obubuyi, yani abantu bakorore Yesu Kristo muno munyomi bahitwe kanisa muna abali yakari ona gatakwanda turusiri bigoja sikinkere nemesia bana no baterere to ikinando to ira nibiya sio dieta ya Yesu Kristo yoro maboria. Amen. Hali ya kwanza tunapokuja kumwezekea upendo udumu kati yenu. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote ambacho Mungu ameunganisha, mtu asikitenge, asema Bwana. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe. Chochote
chochote ambacho Mungu ameunganisha mtu asikitenge, asema Bwana. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Muwe kielelezo chema kwa wengine. Neno baya likitokea, ninyi msuluhishe kwa upendo. Wengi wakiwaona waone Mungu ndani yenu. Kielelezo chema kwa wengine. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Tunawaombea mema katika ndoa yenu ili muishi kwa amani. Tunawaombea mema muishi maisha ya raha katika ndoa yenu. Mzidi kwa maombi katika ndoa yenu, mvumiliane kwa kila jambo. Saya batali oneta yetana asigo renda chira chaye. Ekinya saya batali oneta yetana asigo renda chira chaye. Enyange nengia Ekinya saya batali oneta yetana asigo renda chira chaye. Ekinya saya batali oneta yetana asigo renda chira chaye. Manchane mware mereranye Shinga kichansi chobogi mabaino. Nene mosa tari gotiga momenye amo Goi kama kwere abatane. Manchane mware mereranye Shinga kichansi chobogi mabaino. Nene mosa tari gotiga momenye amo Goi kama kwere
Ongiti motige Obotomani motige Enda mwamu inwe motige Nario morabe Ekioro kerie kio Mipango kando inwe motige Kuna kuomana ovyo motige Kuna kugamba wande motige Otaina yanga Yogoki motige Rikere sommaringa na renyasae Rivagaidi obogima wenu Oiga menya manya sae Oiga airane Enyanginengia Ekinya saya batalile onde tagetanana Asego renda chira chaye Ekinya saya batalile onde tagetanana Asego renda chira chaye Enyanginengia Ekinya saya batalile onde tagetanana Asego renda chira chaye Ekinya saya batalile onde tagetanana Asego renda chira chaye Manchane maremereranye Shinga kichansi chobogno baino Nene mosam tarigo tiga momenye amo Goi kama kwere abatane Manchane maremereranye Shinga kichansi chobogno baino Nene mosam tarigo tiga momenye amo Goi kama kwere abatane Manchane maremereranye Shinga kichansi chobogno baino Nene mosam tarigo tiga momenye amo Goi kama kwere abatane Manchane maremereranye Shinga kichansi chobogno baino Nene mosam tarigo tiga momenye amo Goi kama kwere abatane Ndoa ni furaha pakiwapo na upendo kweli. Ndoa ni furaha kweli, Yesu akitawala mambo yote ni sawa. Ndoa ni furaha pakiwapo na upendo kweli. Ndoa ni furaha kweli, Yesu akitawala mambo yote ni sawa. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Bueno, itu James. Aja ko tenan ako siya. Pero magwali ka niya sa. Mwana James aja ngade turage. Pero magwanjira ka gwanjira dagire yesa alguno absan. Igual se cambia la liga, gana bien. Gente que se aguanta el drama. Se aguanta el drama. Mipango kando, muache, mpe Yesu nafasi atawale nyumba yenu. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni,
kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, chochote kisiwatenganishe. Pendaneni, vumilianeni, hadi kifo kiwatenganishe. Yes,
Kwaninga muyamole wakera nyasaye muyamona senginto yechinsenchi daritukerika anchire elinde twaikera iga sengincho yomoyego yomonene sengincho ino twase watera namba 250 kifunge kemoiga tumaya kubwati chake utoramero mogamiro ito toikarase nyangiyaye nakiera beasetore erekagocha sabe amochenu motoita te nyasaye yoro mano wakira sore ase tikena se kinga kibune kiga to kora ngambi yamona karotora senkeye mwaka ungaga yamona sengencho yaba minto mbeche sinarona abadoreta mo na bana abamo aboigo batoreta mu nabasani yasengecho yenyangi yabo yikuwata bigulera yamana sengecho genda tokolera maya ande biyamana sengecho otoeteri bageriga wone kero tokyuska bosyo kare nyangi peso turku asenkeyega twasabire otwanchere obuyabwa otoisane twensi okuosa awaitime ya Yesu Kristo mwori. Amen. Watakatora manyana ntoenda guchiska karokene tomuno yomorenga tora manyana bali tora iga serie tario kaiga bwana chitayo makora na ningi ko bwati nyecha kereti nchikuye bana ende jenjuri asinyambane no molisi kwe kanisa ya Kenya Wangerero gora asetore no mo Mongina na Molisia Mongina Mary Mariga ni kabisa se yukayo mwako ngala ande umana mwabwene tako baiga se ni tukoriale mwana jakere the ladies first jakere kwa nayo mwana. Amen, amen, amen. Mchenome ninashukuru sana kumwenza kwa mwana Mary mokogoti. Elizabeth Nyaboke yo mwawe chemsio mo. Thank you. Esther Bame yo bonga mchemuswati yo mwana. Kwa chirega. Thank you. Wako na Mary John yale matu. Thank you. Josephine Mugaya matu. Thank you. Abamuri ko muri kigeri yuko byari. Ni mose matu. Thank you. Thank you. Mkade. Wako ladies vibe. Ichakera wiko.
Gracias. Richard Ndemo, Roma Omega. No, no. Dennis Ogembo, Great News. Zabro Lorena, Eboya, Great News. Enel Mageto, Great News. Robert Nangao, Frisian. Nyambarura Geoffrey, Frisian Mountain View. Charles Jumbe, brother Justus Ungaga, Njo Maneno Muabaro. Maurice Richard Owina, Great News. Mitombi yamwe, Emre Kimaiga, Maurice Great News. Thank you. Mayatwa Grand Production, tokole te manyana basana twali ganya. Toko boli ya mama twali ya. Iwo ora manyamya. Temeko. Semoke tunaungana mbona. Murana awako kete sani kera we ko mwa kilimo to genia kera kilimo waona yo ko kamano ko itano jebono ni bino mo ko mo mo mai kai ga ya mwesi aile to ko sabera maya ana na wa bere to ko awani ko wata ni gurero kiara no no ni ni ko no mo igo no ko to ko wa ababi ko wata ni gurero na to wata anga biyamo kiage eyangi abaya ari ko mutaka ko ele mona kanto ikile ngana ito otoko igo kana ko iki bia mona ngene ba bono bali ba toleta Tanya tigamba kwani ngau. Kile bya mwezi ya neno mo ko ba ya. Segito ko ya. Marieta and James, Ogire, Abu. Thank you. Sister. Lakini wana ni kwani baadaye ndio naomba wako na ndio mimi na somo cha kuelea Marieta Lona nije oyokane asikoro mwangaga lai. Thank you. Answer ya. Lakini hapo kilina mmoja sana. Mmoja ase mwana hiyo. Wano wale aliko wanatembea na kitoro, sabili kwa kuruka nende ukali mwenyangi. Wano karana wano kama ikile kwa mwa James na Rona waamu ile na wano karatole nyangi, aite karana ki ngo bakani. Kiagera kwenye wao umile na kwa mtoto kidogo para mtoto kinito. Wana akoka sana asenge ndio koraki. Yo wochaiga. Ngo timbu atikende timbu atimangana kona kolalina ki nga kosekia ngokiango ni maite ngambia bali ekiagera tana kukende bono muna bono bagochiko batambia bali igo inoro mo kasi ya sai kala bantu mure mino mure biya bakana abana baro ngambia tole tana kora mwana okolera na moyo kunga bamitire bono na tebinga ngambia mono bono nyangi yeno nendia ina bailo kwanje ngoya sai nyare ko kina bana bana bailo anje nande ga mwacha ne mwara kwani mo genda na abasokirie mo mana mwacha mwangwanya na yeka ya tanzania ya mana sana ya mana Anje na bakoni lina anje bya mwana. Njimna nate Manchester, Ungaga, njimu murumu abo Rono Mani.
nanchi timbo twara mange igongo te bambu yamono nanchi ningogete sana so ogocha ko ino muna mwachiriga na asirinde enyangi into nchiwamo no kubasabira maya mowe muna konye mogenderete kia yaratari bono mo gochiko chako ugi mowe muna konye mogenderete kia yaranchi nanya kulukinde kuruona maki kusene nchura agamba kenda igonkolengereri na omuri uyeyo gongo akambu yamono sana asaya onsi biyamo na kwani biyamo na injenda de kweli bageli kubaongera kwanza so wanja ko koromo yiko mwa beke bitko yale umwewa usaba ile umwezi amayenda abasabira nasaga ende ko ile familia ino ero mwawoki asara buga mwaretre nyasaye menere abara ejinga kichonzi no buye bwaye bugenda kana chinga kichonzi biyamo Lord and our chance. Unless you have anything to say, where we want to end up. Let's start with you. Ataongea baadaye. Sasa, wasonge. Wasonge. Gari ya nyumu nisikimaila. Tigana ile bakwani byamone. Letukolia lero, ndio moko mwe. Asengecho ya ndugu James na dada Lona ababere members wa kanisa ya Great News ande konye baraba mumura enyaruka ona mumuro yo ne nyaruke na bere jiko bara kanisa aende nabagwate niaba ya kanisa video de vamos isa tonga ababere batare batabwata ini haya ababere babutara bagwata ina inde banchaini una basani ande tokobruka lavas abanchani ono lero ababere ngo wale omukuguru musaja senka yawo wane gitwale ko baganiria ama ase bale ko ase kanisa Great News na maya ekaro bawo chiko gwatani gwe nyangi yabo litkolia lero ekaya bebe yo mugoko kaya bebe ya masabo na ende bagenderere ko gwatira Yesu tambe ekere nyangi to kunya kubwatania ekero tora sobe kubyense yeko nyakoba ekioro kererio kinyangi eliego chiwo chenene ya Yesu yanere omunyomi wana tianya sawa seni abana tumbi yamano mama Mary biyamano kyara watoire mwana oyo tomoire goche kanisa yetu ya Great News no muroyo tuacha komo ukaenda wale komo aba mitombe yona secho watu waligaribia na ndio bagiribia wana ko soka tole omwana baseni na injeta de gokora ngata muna to akrenya sayambu yamana senge ncho yeri tukeriri chan amanya tumuna de rondo toka aiga senka yo mwaka yuto nyongaga yotigete gotimuka ya wantu baya no bale go mongina meli no ale kwa niapa ye mwaka mulisi ya yuto nyongaga ndio no rase kanisa yetu rona ntu akabere nere kala matuka etire lakini renda agachaka karamboka sengenje hiyo enke yons na otore na barabu kanisa yitorogora ande toko baira ne ngambo yamona sengenje getambo kereke na nati kaote aba no mulisi Julius Nyambane ni wando mulisi ya Kenya Wangere ni wande umogo secretary wa district ya Sicha kini wachakero mwako wote ndio mulisi mutanga ni kanisa ya lero ndo no wasemeri muna yo bitorona no yo James kutigabara Bible bago bagwata no bishali ko begendo kibendeka sengeje to ko basabira yaramaya korubono we ko murogeri we lito ko lero onyande ko ko yaro bishali
Sai ya magana mange. I wish you the best. Timu ya chane mam pada na watembea mno in a very special way. Na aki tuanyo ndio yake mrongo etatu na tule kanisa ime to kwa to myo kesi gari to banga mwango enda tuambuke. Thank you. Bia mona asenge chukua twale ataba bonsi baika asengeye na ndabona chekire chinga kitoko chukanyala kabata basaka kulla ko benda asenge sasi miroki aho asenge njoyo moyo wa webi tukolia rero we nyangi nene eye koragera enyangi go chukanyala kabake goche yigwa tiete go nyala kabago to watu yedete iranga no chukanyala kabago twele lindo nyala kabago to iralia ase taraje komenya manaya we kakare na kare Bona kara to kurwa to ra tumike bi mabira usimna ko no moyo to asa biro trai nenke to yetigira sama okao erinde bions bioro che vide via bi kore ka senke etu a tigire bi kore ka ko wata ka no via bua bona genda monaitu etera se ge tani mono Yesu Kristo o yoro motori to amen. Haikuwa bora mwanaume kukaa peke yake, ndipo Mungu kamfanyia msaidizi. Ndoa ni taasisi tuliyopewa kwetu sisi wanadamu, naye Mungu wetu. Mpendeni, msichokozane, mvumilieni kwa yote. Haikuwa bora mwanaume kukaa peke yake, ndipo Mungu kamfanyia msaidizi. Ndoa ni taasisi tuliyopewa kwetu sisi wanadamu, naye Mungu wetu. Mpendeni, msichokozane, mvumilieni kwa yote. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule Edeni, ambapo Mungu aliunganisha Adamu na Hawa. Hivyo basi pendaneni ninyi wawili, ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule Edeni, ambapo Mungu aliunganisha Adamu na Hawa. Hivyo basi pendaneni ninyi wawili, ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Ndoa yenu iwe ni mfano bora, neno la Mungu liwe ndilo chakula chenu. Muishi kwa amani hadi kifo kiwatenganishe. Nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Ndoa yenu iwe ni mfano bora, neno la Mungu liwe ndilo chakula chenu. Muishi kwa amani hadi kifo kiwatenganishe. Nyumba yenu iwe mbingu ndogo. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule
hivyo basi pendaneni, ninyi wawili ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule Edeni, ambapo Mungu aliunganisha Adamu na Hawa. Hivyo basi pendaneni, ninyi wawili ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule Edeni, ambapo Mungu aliunganisha Adamu na Hawa. Hivyo basi pendaneni, ninyi wawili ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Ndoa ya kwanza ilifanyika kule Edeni, ambapo Mungu aliunganisha Adamu na Hawa. Hivyo basi pendaneni, ninyi wawili ndiyo amri ya Mungu. Bila watoto hapana watoto, pendaneni. Chunga ulimi, kiungo kidogo kisije kikawatenganisha. Mungu alianzisha ndoa pale Edeni, alipounganisha Adamu na Hawa. Hawa wanaunganishwa kuwa mwili mmoja. Sisi tunawaombea mema mnapoanza maisha mapya. Mungu alianzisha ndoa pale Edeni, alipounganisha Adamu na Hawa. Hawa wanaunganishwa kuwa mwili mmoja. Sisi tunawaombea mema mnapoanza maisha mapya. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Mke umtii mmeo, nawe mme umpende mkeo. Heshimiane. Mke umtii mmeo, nawe mme umpende mkeo. Heshimiane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge,
asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 mpendane. Chochote ambacho kimeunganishwa naye Mungu, mtu yeyote asikitenge, wala kitanda kisichafuliwe. Mpendane, 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 Tutaishi na Bwana Yesu milele na milele.
washindi tutafurahi, tukisimuliwa kisa cha ukombozi, ni raha milele. Tutakanyaga mwendo wa asili, tukizunguka kiti cha enzi, tukiimba nyimbo za kusifu mfalme wa wafalme. Kila chozi litafutwa, washindi tutafurahi, tukisimuliwa kisa cha ukombozi, ni raha milele. Tutakanyaga mwendo wa asili, tukizunguka kiti cha enzi, tukiimba nyimbo za kusifu mfalme wa wafalme. Kila chozi litafutwa, washindi tutafurahi, tukisimuliwa kisa cha ukombozi, ni raha milele. Tutakanyaga mwendo wa asili, tukizunguka kiti cha enzi, tukiimba nyimbo za kusifu mfalme wa wafalme. Kila chozi litafutwa, washindi tutafurahi. Asante sana wale wote ambao wako ndani ya kanisa, tunaomba muweze kutulia na mnyamaze, tuweze kutumia macho na masikio. Macho ndio kitata na kiatu mleke kwa
hiyo tusabe mwana nyasaye abana babawomerere n'okubwatani bali ne gukundika n'enyanyi odose niyo turana ndukwana n'intwe sege tali Yesu Kristo lomobalia amen nabuli ni bali bakwegeke yano babekeke yano tosaye korole nyanyi yewote Nawaino naende Yeo tenendrama chidokoni sana. Wase na wabara aleke ikomi nebe. Yeo tenendrama isakuri ikomi nebe keisa. Wase na wabara aleke nebe. Yeo tenendrama abaka maria ba lokuta nebe. Así, algunos correos en el diablo, que van a tener que poner casada. Sábado y oportunidad, la vez y que dan un, a esa según mi amado, ahora en la cual va a empezar.
Nasema msichana kutoka ambaye ni mzee wangu. Asista mmoja kutoka Kimoi. Naomba tukiwa kwa naye pale mwalimu pamoja katika chini na ndio mbele kwa machi ndio Mungu awabariki.
testimony. How are you feeling? Tangazo, James tayari. Tangazo, James kwa tayari. Lona Iwata, unasikiaje? Announcement. James, be ready. Lona is coming. How are you feeling? Tangazo, James kwa tayari. Lona Iwata, unasikiaje? Tangazo, James kwa tayari. Lona Iwata, unasikiaje? Announcement. James, be ready. Lona is coming. How do you feel? He is ready. Announcement. James, be ready. Lona is coming. How do you feel? He is feeling that you are betraying him. Announcement. James, be ready. Lona is coming. How do you feel? Amigo Nyamusukale, no Morian Kalimbo Sukale, Nari Moria Kalisa Balbani Mutale, Comanche, Moin Karanse, Narigora India. Paninanko, Babaco Kavadene. Sukio Moria Kalimoja, Yangala Musuoja. Sukio Monuami, Maramara Mojeria, Monuami, Coronatore, Namo Pabunavana. Yes, Yanalo, October. Oriaka Riga go to the Pakato Nagamana. I look at that.
kwani pale rangi ya mkala ya mjibeli asante sana. Kaki kwa nimekuja asante sana. Asante sana. Kama idareke. Wanyama idareke. Wamani kumoja omwana James akwa nini na aisa. Kala kwa ni kwa kumba tata. Kumbe kwa ni James. Kumba James kumbe. Wani so alipata mimi sana. Sasa naona mimi aziri kitabu cha Mwanzo 24 mstari wa 58 inasema hivi, wakaita Rebeka na wakamuuliza, je, Rebeka utakubali kwenda na mume huyu? Naye Rebeka akajibu, ndio nitakwenda naye. Nenchirono nalikubulia baba Rona mbwanje ogende n'omusajja oyo asenge kyali tabire naye pasa nalikubuli kyebisi akyemwoja atuma abayuli abunja ensemo yakitolomisa salaiso byalo ekyensemo tolomisa morai basi fanya hivi saiba bwana ndio kulia Kenya kulia abayuli babete kunyuma bamu wasikunyuma kimatu kunyuma enyambye pile Conservatore omoya tata Nyasaye oyo watongete ngoronense levions nesengiya naende omosangererekano ora segesasingiro kiao tenenera sogoswao kobakiro linga oyo minto chance noyo minto Rona lerongo bale omobero yomo nunakwaliete ira nande wachalete nyomalia sumondoide tata Nyasaye bona nigo twasabirenga obamo naitwe kurubono na kogenderera wikumurobere yoyarire wetera serieta lyomwana Yesu Kristo oyoro motori eto amen.
tunashukuru kwa ajili ya nyimbo nzuri tumepata kutoka kwaya zetu. Mungu awabariki sana. Nali kwera ni bageni kubali ni mwenzi balimwa soyime kanise mwebuya. Tangonora abantu be kanise ya Great News babunukia maoko y'ibyo bali kaniya bageni wetu. Asante sana wageni wetu karibu.
kanisa etojerenke uwa abantu barusiku barabana tanga abantu barukenya bangare asake n'abanyingi ande ngoma nyinyange lile karo uwa wakaria wabariki sana na karibu sana kurukenya bangare abantu batomulisia Julia Sisa ngana bakwania aletera nao banyorosoro ko bana nayo kwa barahidi uja kurwali Mungu asibaro omongina olia omusani anomuntu mukuru nanyo aromanyire urati kumutresa nano na omuntu ya uri wa pia mafuta stand up kali ya ayikora kanya no yobisi kuyi kurati na baba ando nabo jaira matukama la mongire ke na kwa ni kanisa abuna kumira kwa bicha abuna baba na baita bakuru bale ngaba ya Kalau kira ini punya lero, kita mau kadisi. Ini kuai kira kadisi, itu ada kadisi. Kita mau apa mana ni? Kau nak boleh ni kata ada sahau dia. Kalau kotoran, kotoran ni kita ni, kita ini punya lero. Kalau kuai kira kita kadisi, yang boleh kasih. Yang boleh naik ni. Nama juga. Sasa kulo ina wake ni tu kesho na sama tuka mama alikole ndeni tubiya mwana ila bate chango Asante sana na karibu
karibu sana. Togenda abasani ba James kurumisi ya sama rebero. Bantu kurugitutu. Kurugitutu. Muraba mwana baswati kama abo Rona, walimu kitutu asengi na wetu. Boka yoro. Asante sana. Kai na roho kama mabuda kwa maomba ya ni amono barikiwa, karibu sana. Tori veralia bantu bakuru kwa baru masusa, bali basike no mongera Rona na James. Ayimole dena. Masusa, basike nani? Asante sana. No mulisi ngani kwa. Kwa maomba ya mwani ya bantu manene. Asante sana. Togende beberapa mwalo Rona ayimole. Dawa Rona kabisa. Kama Rona. Asante sana barama wabaya mbarikiwe. Pasa nyamilio na yole chukimaro. Pasta wane watu wa manene. Mwaje yano. Tunawaombea mema wandoa yenu muanze maisha mema. Njawa njua ukoni biamuri. Yaya ungere biamuri. Yaya wedisi bianembo. Pia mteki. Asante sana. Na pasta mungu pasta Sabroni baada ya nalo bwana. Bwana kwa sia baba wa baraki nyani ndio pata kole ndabu kwa. Bana wana saidi ya mwezi. Bana nini ya mwezi. Congratulations James and Rona na service. Kwa sia baba wa baraki nyani. Mwenzi ya mwachile asengenje nyangi ya Bamidolona na James aso wama na wakwani mbia mwere mwezi mbia mwana sise ni wa nyangi nengi ya congratulations our James na Donna. God bless us all. Asante sana. Mabuda wakwani mama nane. Asante sana. Mbrama mama James ni yule. Mbrama mama James. Mbrama James. Na ilikuwa ni congregation. Asante sana. Wana wajue. Tuwara kwa nini kinyangi miaka ya 20 bono. Lakini nanye kwa nyangi ya banda banene kwa une. Ndengora yani abo kirisano ya ibulu biye. Asuko tuge kabanda abasenjere rumuni. Lakini na wanyana bo na yeye na watu karibu 10 na bwana karibu jokora kinyangi cha bataba nena mafuda abanyaruka nabo murambali kuye bacha baje kubanyeje cyangwa mu bara kibamuye cyedana ndabitali mana muna nali iriye nyangi na asomira magana mange sana ajiko tacha mabukabiringa ngewoje nore ninje haji boganyana nyatikali wikera umuntu none okora masikani ondetera lakini na akisana kwanye kore yana yaro ya kunyana yaro ya bareke na bono ko echubwa ngo wante ndio mwana tobara ka pogi sikalia kwenye manya kule kwa lakini ocho ondetera abana bali babere oyore ngoko boko bale ngyo muguko ali kurutabaki lakini oyore ngoko ilale ko buchana buchi naje basomanga na umuntu ko ba chene na sina ucha kakana kamwana kasini ikaka nyoka kakale nga mkale ni kubuka na ko akananga ko kasini wachi mwana tabi timbo itwa barani tonga icho para ya ntoba to barakiri itwa chimatron baranga simu Matroni tunimara. Matroni sama haya. Kwani abantu wa maneno. Ndiye mono. Boli mwasi tumejo simu tai. Wango sana. Wao kwa mirimo yao very fast. Na ende bekali kugunkwa kwera. Asina ndo kwa ngia ba matroni ba kwera ba kugunkwa. Ba watakweke na barungo parwale. Lakini hapa wale ngaba taba ya Asiwa ala matro wali bango wano ena rete iwe evita tamu
mubire nusue udi oyone ontebiri n'omwana oyina oyoye tali mugoko lakini gane kwanga kono kazimu omwana ule bana bali babere nchwa bana bali babere nchwa yote ujama muma ite mnangoro ngoro kwa mama nda nuna abana abaya wakali melemenia ono kubandisa kwati na abusi bikabi bya ikira kwa basana bana tebene bya ino mubaka ne nuna abana abaya mungu awabali sasa iya mwana kama matoli mwakole mememia na abana baita abaisiki bali kumache nyange wanali kuna kubuli kimaiganga oyumu nyalukaki ngani mutali manyalukaki moyo no nyalebe oyo lendo je munyalukaki moyo no nyalebe naje kusoma ngaka kiyange echigonjo na bakuru abayi mwerere asante sana tunashukuru na abana baita bamura bali kumache nali kunya kubuli ya kimaiganga oyomo muraki abayama dina yayo ibaramu iswe umusato yesi ande bubuli kuyero kamuraka na kamanya ayayo no mulisho lina umugaka oganai umugaka oganai yani na sekiro musia umuntu yita ngana no mugaka umugaka utene eno wabole mugaka munda kwani abantu bamanene bana bantu yamole oyona yaro igwa mangana nari mwana abantu wayine musiseniwe umwana wayo olije mu muromo abo umwama bori yes asante sana tango ndora bali sikole ma mweso nduma bali sikole mona se abalisbaito botugikera enyange omugako oyo igale special to me oyo ndere ni ise sabades omongina bomanwa mogo mata muna koranga iwaje kwa ya chiatelo kia gokira saba ndumesi mwajira se nyange na bana baito tuwako kekera tuwaenda sobo mwiseke ngira tuwaragera ngira tuwariga niugia tunashukuru sana iwa mwanane abakona bataguo na kuibukira uburo watu batokunde kane enyange asita ikachinke togende bintu binde kangono mulisia o Green News mulisia o Green News ngwata ngase enyange muna nanye ligete pastor naye tangaza na kwa iliyete ganga abantu bagire news baka na yento ewa asante sana kama ndo mulisia kianya bogare Julia Isisa enyange kwa iwete na nero asama tukonsu kwa yego pastor abantu bakianya bogare kama bali mu iwune nyange nero asante sana Mwokurwa umwana lona anyomwe no mwana James wele atenene wele kayano oyo kurwa umwana lona anyomwe na James roka yoro ilero mwamina Mary kanisa wagenda kwa mnyobia sana baada ya ayo mugaka mbwanji teno umwana lona tigani omuna James aga naleko bagunka lyo kwa mjamii kabisa na ne bali ndoke kabisa yeito atawera watu wakaita mafrenzi sana ewa bana asinde ki bali babere ba itabire family bere ngala tawe no mane no nyakonye bamenyete yamo ugo bamenyete mu girlfriend ne boyfriend mune fiancé lakini yeye ndo akolete kia abana baruka ngenda tebano lakini neno babisha ndio kwa watu ni nyanja ya kanisa na ndio batangase
koba umusacha n'omugungu tinda etikuba ngaina imbabuli nune naro kane nyange ete wandani wa ekyagala ndako ngaini imisawa kanyora kingo okonya oyo ora konyeke noyo ora ndendere lirube likuruke kotota urukoti manyago ndinge nyane ngomo ojoka mwezi motebe nganyake itliko balero tingonyitia imocha nite ilongo bekume ande mu certificate yo kuwata n'kinyange asingo bano asenge je kanisa yitabire na ide wete na asenge cyo abayibuli bari bayitabire wana nguzukande mbwata niye enyangi ye ekaraba ikababere bamburi nje kubwata niye enyangi na rengereri na James yokora imirimo yise mwawa n'abasana ba n'abayiburu na wadi chingu choko enda kokora enyangi odisi wasena wadi chingu choko ewa evident ngabona ba nyumani lakini akatige bibionzi raja seda Cambodia mubwata ni nyangi imeye kanisa therefore we boli na lenga mubuli na bwae atsaidi ndo karabo kanyora machingu atatu elimu James Narona they wanted blessings from God eba tageta masinwa kurua sinya sana na ande bakamanya masinwa yo ngalotoke kanisa and that is why they are here omozi mwezi mibungwano muna waji kwa mumura na koroje tayari abantu bamonanena no ora abakwani abasani barona na James na bakwandiri muyamole muyamole yangilengiya sanza abana barayi bakali kutukunyuma. Point number 2, James na Rona walifikiria ya kwamba itawezekanaje waweze kupata mibaraka kutoka kwa pastor wao, sababu pastor ndio anawaunganisha na Mungu wao, ndio maana wakaamua waje kupata nuwa enyangi meye kanisa banyole blessings kurua saba pastor na ikiagara nyambiju aja au blessings na ikiagara pastor munyoraja au blessings ase abantaba babiri. Point number 3, last number but not least, neringa abantaba babiri yuko batake tukanyoro senu kurua se congregation kurua saba balisha kurua se chikwaya kurua saba Kristo kurua saba sani baba masisini wa akekiragarire omuganda omonene otebukanire ore kanisa ma babae amasisini wa ayo naiti no dole tayari tuba amasini wa ayo no monene na basini kurwono gwikakana nakare koso mande kibungu asenge tabukia badare tamani sura ya 3 mstari wa 7 nayo inasema hivi: kadhalika nanyi waume katika kuishi na kadhalika nanyi waume katika kuishi na wanawake zenu mnapaswa kutambua kwamba wao ni dhaifu, na hivyo muwatendee kwa heshima, maana nao pia watapokea pamoja nanyi zawadi ya uhai anaowapeni Mungu. Hapo sala zenu hazitatikiwa kizuizi. Asante kuna somo lipi? Yuzi. Yes. Na waiona inwe abasaji. Na waiona inwe abasaji. Omenye na bakungu baino asijiseni. Momenye na bakungu baino asijiseni. Moye omukungu osikabuno yotali n'ekinguru. Omukungu osikabuno yotali n'ekinguru. Ekyagala ni bamole abanyamwano amo asokonyoro buya obokolento obugima. Ekyagala bora abamu asobonyamu abanyamwando asobuya bokolento obugima. Yo osaba kwino
gutangwa ndiyo gusaba kwa ino tigutangwa na ino abasacha mumenye n'abakungu baino n'ubumenyi ewa abantu bange bamenye n'abakungu babasoboliri nasoboenenu paka nanjo munyi women we are advised tumenye n'abakungu baito n'ubumwenyi n'isemi aseni tutali kumenya n'abakungu baito n'ubumwenyi n'isemi abakungu batutamire bakungu bakire Kimukere bakungu bakire Nairobi badudigire baka abantu batendekiru batali n'abakungu because we are not wise. Kima ito sabi maiteni kitabu ya Petero geregete. Na Petero background hii watawatalanga historical setting. Yeye tawe kinama kana ya kwana Petero igaruchi na monyore tere kwe komo. Naturally Petero gali mu Yesu. Ni tukeni maka ngenda kuruba chinzwe mali yisuje ko otuko akarumba paka mubakia kwa dedike sega kaida naka arosete atabu atyo basemeye omoyo ye ogwete lakini no atabu atyo basemeye no nyaga kweto omoyo enda yarone nesa do istego sa akai winjara agatayo mu nginangege ntondi no mukungu akanyora wako yotarete tiezwe na tanya oreti go ikinko mwa ikamagongera kama ngonyora nere ya tegete mwisoni kamunyoka kanyelivia akaye bwatia akamuleta kapeta rali kapeta raswa kulia egatio kubu agachora mora agaikwa kanyorulia kulira mono abuza mongena ngiyaka dulu kulira mono ile abakumo mazina bayo nda tutimya malika ikakamulikerelia akamutendea kwa naye utambo ujikwalete switwali naye ujikwali kimi tukwalete bono kwale ndugu tukoba kwa tukanyolete kindolete kwamanye umusabenda na anyole tingwa tikegera kwalete namanya mukorobo tutobwane na kolene ezu ya moisonde kwamanye kwa mongora kwa ndami kwa njoroliye bikona ikuna liga bandigoka insoe yera abiye kubwa kwa moyo maana break na manare tetezo naenda maana tinyorete inchumo no yale ngakole kubwe akamanya basoka ko nyumbana de babasacha abasacha menyana bakungu bano no ngai injabeka na ngai no lili omo no lili no abasacha menyana bakungu bano no ngai paka manane de ngango kwana abasacha bange obaja n'abantu babo abasacha bange obale mai abantu babo abasacha bange obatokira abantu babo usikuyu wala chikono cy'abantu igoko nyora maliga ama maira akuba chikono because they are being tortured now and then. Therefore it is the highest we are being counseled that we must live with our wives with wisdom. Don't know mind. Chance. Kuruma kitea manarona. Mwawe mumenyete lakini mwawe moko nilo bulini. Eke. Obo. Bwana kwa mwachini kanisa kuwata ni we nyangi at least something will take place. Yeto kenyo choriye no muno yaso ekora kayitalo chions. Na yaso ekwego. No more we must adjust ourselves. China kwa chikungire echine kwa urujebo weka chikumwake andi na amani le chance asende yeye miaka yao utakumbuletea bodi tibe na beda kumeke wa yo ikora tonili oi baba ikora tonili oi to tukomina ne chingu ne oi
Yesu Kristo wera asumu kwa mchana na rora kana chini kwa chini aso kumenya asinka unomusaja oisa bata kwa mangana ya rete kichono oisa bata uniki family chirono inka rora kumenya mangana nyanchele buli abana barambuli bali muri marent mukwana bande mukwana abanyaruka mukwana basajja bakwana toyibu ane mukwana neri yoyi ona ni buli kalisema muna mura abana bali ba okwana bali ono robo opportunity libaga yoko bayirani inda bonse abinye rukota ibuna bono soka nonu omuntu musacho imomenya takoma Wabwana lisensi sana nduto watuwara isa bako majebu very fast oma ite yi baranate wana eroje hiyo ebike libi yoro na ento mwenye na atora abanyamwano na baragwo na kimwaro natukubekera omukungu obokubogo bwokuriyo which means gakubwa sede chale week musacho mokoroki wangu mwaide n'abakungu bale baseriwe asede chale yadete kugeni abageni akarusia kanyama kamwe aserete na enda tanya kuli akabeka munwa bakamana n'abakungu twabagete bali kuyika kinyama obali bakora cyo barabagani bakora manana ila kwetero mugaga umurwani amasera mwaide n'abangi nabande bali bakoma ni wobo tukoboke asengende kesini just ngende kesini numongi nachi kubona kakumugaga ekebona nakyo ati just ngende kesini na mori ya kutore engori ya gonga musacho manya kumana baka bane mambase ile manya kuna kaki ama bera ne nawo mwana ne kwemo na ruko kungo ya kuma ne rwegi one sijukwa abaganga James amanya no ngani no mukono tali kanaye madam amanya no ngani no bako umanya ndiriyo kumusaba cyeza umanya ndiriyo tali kumusaba umanya ndiriyo kumumani na ndo umanya ndiriyo tali kumumani so kwa ne uro mo none lakini Mungu wa mwaji mwamba taina basi nao kwa ndio ndio Mungu akonye la harakati asa Mungu ndato ile ile gumia ini yani kayo gobe era kwa nyongonyi ale kwa majani dilichi asileta kwa nena naye hono kwa lengo mbe kwa machiteki na ukaneti kwa rojo akakira kiri tolero daniti ama ile no momo yo uri jibesa na inge na mama na ni muri na pinto kiri kwa ndade ana 4 years 5 una tu ibele twe 1.2 million na ana ngani na ndo nyamo chanyata na chena ukani tula rojo lakini kile china agecha tukumone kiagara na abadi pesa chiri fwa katina kwa pesa ewa zauna engakinero kumani umugako nengakinero tamumani ngakinero komori na yoko kwa nengakinero tamubori ngakinero gukira nengakinero kwa wikosome egento gekuro kwa signs of the time ingakiki akubande bare memo mugako kumani ukurwa sa koremero uchire gabi tutakirete
omanya kumurumana ni wanta ile kibesa ibaye tu mungai ayekura tu murakara calm down moenda yarara go chakira murada ji story go kwana na yarete ya ona to kuma Rona kurwa gaje James was carrying many weaknesses chirene ya James lakini wachorire ngana waka watu bale gugu kunyuma mole kunyuma na mole nere ni kanisa James was carrying bale gugu ngime ya Rona karakenda bosi bigi socks wana wale ndamu nembali emwamu na machana hata likujibeka together na ndi muuma nataka kwasu kwa na wengine sawa ebiosu kwa ete Rona there is a time chile asikia bagulide karokende school fees karokende ndaira karokende karokiuruire kuuma na baba kwarusi mwachana na James I know that lakini pamoja na hayo wachorire kutikana nere umwira muno musanjo James na amagire watalire yawa wakorere mbere muna bantu kitayimu yawa waralira abaswati abangi n'abantu bakubwisino nabo nabo kwabanyoma nabo yokabe nabo yobatoto dali bakya lakini wategeire stand moyo minorona na roba ilumu na roba ira mafuta zole mogotiagara kunyoma na imeye kanisa Rona amagire waitire yawa wakorire mirime yawa wakorire biashara yawa warane n'abasajja abantu babotaka kusuma batakikumenya usino guno bwata muntu lakini pamoja na hayo wategeire na wotikala baba amana James na nimokoro nyangi imeye kanisa James, don't take this for granted. This is a great honor from your fiancé. Na masikania manene umwanchuo anchire butangasa se kanisa asikiro lya babange ngase zo yonsi na ya nolire ule the best. Babarona don't take it for granted that James he has decided ukonywa manenya ngimeye kanisa kiagana wala wantaba na byonsi bi lakini wachori kutangaza azikiro lya baiga bange na naye oraba mukungwa wenyangi imeye kanisa tikli a great honor abaminto chinyomba cyatwalire michanga wawa nande nalako batabina karumwa soira asenyu muneye karumwa korire nyangi imeye kanisa na umoko nyora challenges ao lakini when the spring muna face those challenges. For example, Baba Rona ngwekere stress just wanyonga ngwekere abakomu b'abanyonga ngwekere abana bashyuko Amerika no mugaka gabatobanya naye kwage cyukwanga koraga no mugaka batobanya ira abana. Okay, let's do it for that. James ngwekera kwanyora abana bakoja kuambana nginaye bagotigete nsemo karo mwana agura matemo karo mwana akorije gitekerezo kumutera ngina nayo wa participate dia so kutoka kwa mwana hiyo mobe together asoko mu assist na so kumwambia ipiria bate bana karo mwana wa kwekeranya tarigokwa ulende gokwa mukonyire ucia sama kweli ali aligoje kumanya iko mwese kumanira abana kara bako participate. Rona nowadays ebintu byabunire chinka cy'abantu n'egendo biguru kwepege n'egendo biguru kwesimi Rona tubese kunyagwe cyane kubatabatesi biyo mugaka kororana tumere kibesa korora bije kiyatumu korora message iroro ubora kubusa ibore itebusa akunya kujaka kumnaye James kwanyangole kirore bande ki message kwanyango tumirwe kibicha na bande ojote uchakarara iga no gwate tora bere rwanyoko
bichanga teje simu yao yomukungu message ngao teje simu yao yomukungu abakungwa babo barabo aiga kwara erega kunyoka sebicha eya se isi na ndika buyi simi ngabo soka sikuru no dio kwenda kebara na ngasa akora batali tanga na sikile ramba ngwa tomiru ngabo rege tari umongina ngabo transfer message iwo cha asara ngabo na message ne umongina ngabo transfer go simi yae mama kwanyu atali kuona naye igabete ngabo kora matukata aliabuja kwa tena soma ngi message yetu kwacho kumina ekine baba rona otulikero mwako asebi ndo biyonsu omukungu nerekera rege mwako mwaka karekere mine alia lakini omukungu nerekera rege mwako kero mwako rege kwa sobo sio mong na nero koro mura buwa kumo nero koro reto ke nero korase na ye kende kyumwa kumo kero mwako wako rekana ali failure igo ina. Another point umukumu igakurwa peace maker in the family nayo wakoro muremba senga akero mwako mari umwana akole limo umwana mayo kweninja umwana kali koraje stari korali naye bizimene nayo kwa James wako taino mugaka ana na obali na ndali bita batana ana bayibala kunoba ikire ene myaka tuwa ikire mugaka tonye kuchandikira abana abona kuchanga baro mugwao kikatumye ni ayeto kwa mwadada dawa ande kwa myo baka so mwana tuma itina isoma ko yachugwa kusina naye kwa parali moje tuma itisho ande so mwana batawajira gwebire. You are the peacemaker ya mugaka ne ya bana ne ye family ingeli nke yo emanya ko genda mara na kiagalete wachire kanisema eleni liwata niwe enyanyi eyo mora nginyo byana bakorera ya James yendo ngerente lo wote kwaje kwa menyire tuwe gisara kweke ngwana tu oya na ene mwana alikuacha muno ko ndio ngo besema wa muno bojemere mu wakora na something mondo ne wenzi oyo wana ni wenyangi meye kanisa akara boje mara baba ora ara chinyini wose biasia wose dinanasi wose chinjugu wose omugati wose omusi you must bring something we call it something and we can kama pen aboy de James omuntu umunale igakora kana mavuda ayana mavuda bawe yake wainde tu mutyo ko koyoro ngora kya mutu chu mugorere kya abanyarwanda bo mu bidate akali yo nsia kaiga wazo wako bari omo worera maguta awe yakama buru bakora gutege bangenze omaye ko mugorera maguta awe yakomubere bakora urutege bangenze omaye ko mugorera maguta awa ketukia bakora urutege bangenze kabangenze ayano omaye ko mugorera ngendo gende akubukie tukina awezi yale baba omaye ko mugorera maguta abo akama boko yegera akolire bintu byose wo akama boko maguta sita mugorera maguta we yakozi amaguta yara we yakozi to kunyara ko yasaba ko we chemist kali doka tu doka ya nero bara ya maguta kali doka igago to ko nari chemist na maguta ina bona beto nyara ko kwa ne rieta aye ko ile kebanga kilia akolira maguta kwa bataina ngamo utaweka inaye aende kana kwa hiyo maguta hiyo to munyoka naro ujaga iwo kukwata kwara ngita ege ntuge kurume muna mamiria umanya naro ndio yole abangina mbana letekera kusibichi anga kinyinge kuruwa buchiaria mbanje tekera bakutinye dukuru tebi dukuruwana buchiaria igaba mina bamanya boyiko babarona
abagaka bamuna bale batwanyite ndare egento getugwete ndare torasiri ndare engiya ade chizo cy'umuganga akoragira nyakwanya kumanya utanya kure nyanya gakoragira saa 1 ya moroba na saa 2 latest saa 2:30 toweze kuruga saa 3 wose saa 3:30 wose saa 4 tokora woruge mapema mugakonyora ndagira yani mapema no mugako wa masomini ani gakuriwo kumowo marasali ko baba abande bale bakuruwo kuma obuba omugako mayadana ne banege sirekere no mukungo moriri omenya ko jibarete gesire omate yakiri kumuwa omuntu manya ko ichingi omanya kubeka macha mange chingi ni jizini kwa chingi ni jikoje echebechebe azidini na no musonda kwa omanya muno ko rasulu murake na girengia nyororo chinse chuwenenete na ende manyana abagaka bakuruwa ikimamambi atalero muri na gende yabande seminara mwarurera abagaka ikimamambi akunguma ide barabara enemu bakamana baita intuba kubara kabitu bari kurubukuma nganya na tigire tata ngenya wele je na begerie oje no manya dereni mandika kwa kingata yumo mno ina waba njoto ngene ikima akatena agatunga ikima mokobati akamenya korete akangisana nili akolile kana atende kuchuku musato ayi ngamba kwa na misita na yani okwana na naye basoliko bakwa na misita na isabu numugaba kanyara tatu isabu tigato cha nikolani arakonda baka ankolera ndasokwe boli nangi wana nayo batebeli ekere ikimene lizini ani abasaja abawata etubu kumamambi batali kobanyora wako mutongere ikimamambi abana bayirungu ando mwako nega kulia kanyama wagenda nili mugaka nego kulia kanyama wagenda nili ana moko ya jikoni abana kaba kora remesa na inu mwala ya jikoni mwali ya kanyama kangi abana mwabatisa bake kugira ngara michu ewa mobero yitu no tage to keruose osebuke abana abande bwata manyinga era na alikindi yonso igalo ni chumo ono muntu yobotire na ero butugekerwa na abande karo bako bataba kama naba badaite kitebi yansu badaite mugati badaite tandazi badaite sota badaite sukari badaite kachumbi kake eni kama na baguna mwiro abo gade ne nyango kwaro nyama so mere ke bokia matayo ngene o ipango tayi muno ko le ndo musatu wo wa baba James itaka James omongo no inoyo to tigira abayuri bawo to tigira kikamati to tigira bamuraba mino to tigira community ino muno maine kasi to muto bako na pastor ko mwaras na mukana ko ni bocha muna ngo ni wetu pastor ko mumani ale ko ni wetange paso ina mora muno abese ne biblia mateba abasaja they are the protector of their wife na ubabu kitera abandi abandi nababo na ubabu kitera abana babo na ende na ubako balenda point nana kukwana Nyasaye ubasiri n'abana etwala ko bandi basina mulenda abana ubiya mubayise michuwenderete mubawo ngayini bugwenderete mubatugekere no mugondo mubadere asaje bande bali batali kwateme gondo le bitire biyu cyane cyo kwatere tunayiso naye badere megonde badere megondo na baruko bachiso batanga family cyo point ndene lina babarona mumuno kara ete mukungu no mwezi tubweso ya tomba seria tomugamba moyo no watu oyo no mwamu oyo ta somete oyo alwete kerenga ditubweso ya batiri bajabo tawa so ako babolia abande bale bakwengirya mukamura ngako kamugasoyoro igago ta kuweti ngabo tuko igago na kuweti tuko to akala omwana yo mwana agenda umwana yo mumura ka Nairobi na abwata abana akamoja karuga ikima ikeira na mabere nele kombe agashuko mumuroi akamanya batana na wewe ukimana alete ilo mwana
abana bali abakuru bakakana bwo akanyano mumuro yakwa kamwa ikima na mabere omo subadi lia kama kuna omo mna ajipara ya bere boyo akataka kuchukua ye mugungo ya kama to kuma akarutelezeze mabere akashara kujia ingia ngokorera boyo ila kuburi na kwanya kuna tora mumuro ya tarenga nakiata nyaba to mabere mumuro ya tarenga nakiata nyaba kugo kimare mumuro ya gachi tare kugo kimeke kimarende na mabere ndebirika areta abajo kurubari na ikenya nyorero simbe dana ruwesa kwesa yesa abana kabaja kirugo mugwaba tikabaja abaswati barendera senga tikabagana nabo ayechemji twesa yesa abana baino abamura asaba swati barendere na inde kumanya ngataje ro chems bamura barero mbadele tukunyuma na baisika barero mbadele gosoka wana nini mkuu vedere anya baige miaka 27 miaka 20 booster man goto research ingekuwa kine kalumwana mumura ikiri miaka 20 na 37 onye tarani mama ngakora tarani stress kwa watu stress hadi waisia bana ngo wanyo point nane watabasi kitabu kia Mathayo 65 mstari wa 13 inasema ya kwamba kwa sababu hatujui siku ya Bwana Yesu atakaporudi ulimwenguni, tulinde na kukesha, kwa sababu hatujui siku wala saa. Abami tubalinya saa kwa nyamwaso wa kanisa hivi ntumanyeti yetukuyesa kwereni lyakabira sense ekiagera tutamanyeti tigatulinde na gusaba bago janyo le tulendete. Haleluya. Ona sabiri kanisa nyuma bali mwachaga nyasawa ponye anya turabatiswa anya turamanya Yesu Kristo umunjo kire kiagera na takete agaro kwa mwegendire aseli tutamanyeti tukagoja bago janyo le tulendete atogo mabuligo takwera. Haleluya. Na Mungu awabariki. Ntwale no mwako kutwala abantu chikategori yawa nabantu batumpasa Daniel Onjeri kurwa Kianya Romere ase kanisa ya BHIT yole waroda estimate watengono atu nisikuja hapa watengono ntwale kubuli yao yobindo chance matara ila atara lichira asikia nuja sumwa tukulende bia mwanzo kwa sari yani sana taratibu unataka aje school kwa hiyo ndio mataba kukubali mwa siroli patiswa itokea wiko sababu tumia mora baba na smile kurudia hata mse wewe sana Waziri weke mioro, etani mioro. Asante sana kwa taratibu. Ngako umwoyo. Ajake na wasakaena dada. Agara yani kabisa kono. Taratibu jiri kuchinyima buya mafuda. Asa taratibu kuchinyima nani yiki. Nani yiki uchizake. Yesuke Yesuke. Waja nere munyunyu tebo dorore. Munyunyu tebo dorore sana yana. Asante sana. Umaenda basaje mbale baraba kora. Hata nyunyu teno mungu no ye. Kujisika kuna mara yangu nyunyu atua banyoda kwa super kabisa. Tuamo super kabisa kwa samara kwaya. Bana tenge nere. Baba nere nje na chile. Watu ni basota maboko no. Tubaidi jira. Kwa Elia alisema mmoja kwa tayari kabisa na wataka kulia mavu. Kama hata ndio tulelekea
atobo jagira umusaza asante sana wengine gature ase lietaria nyasaye inche marieta onsi James Mugure nakwiriraye Rona Muindi Ongaga koba umukungone bw'enyangi kuchakera lero iga nakogenderera ningwanje ningosire ningosemie ningotugekere ekero kyububi nekero kyubuya ekero kyuburwaire nekero bwegutaire ekero kyubonda nekero kyobutaka enero ira yane gochasole airona Muindi nakubwa mono nitira abakungu bande bonsi nakubwatana nayo bieka mugori nakwayanje asante sana kwa jira sore ase lietaria nyosa inche Lona Muindi Ongaga nakwiriraye koba umusaja wa bw'enyangi kuchakera lero iga nakugendera ningwanje ningosemie ningosire ningotugekere ekero kyubuya nekero kyububere ekero kyubutaka nekero kyubona ekero kyuburwaire nekero tulubiya nakubwa mononi tiga abasaja bande bonsi nakubwatana nayo bwekaro enero eira yane gochasoro mugori gosoya yanje ayanje umwana abami ndase Kristo asenge cyaba ingababere bari bikira cyabo urwasoyo mogo cyasoyo nde ase obusikwa na sahe nabo igo ase kirori abayiga abandi na inche muno muralia wenchiri ya kala na kala chinguru nyairene kanisa ito ya Seventh Day Adventist nabo igo na serikali yetu ya Kenya abayiga na batangazire koba umusacha n'umukungu ne kinya sawa ataniri muntu ndetabyatana serietali atata neliyo mwana neliyo mwikomo chenu amen. Pastor anyasa biyamana senge liyo wanja nibwa obongi biyamana senge liyo chikanisa echibere Red News na Kenya bamene bare nira abana bayiga babere biya weka bayikira nile igalero tukubwata nyanyangi yabo imiye kanisa atanyasa abayibuli ababechinse mwebere obasisini asenge jo babayira abaya bare nira abana babiya baka babayira abana bakubwata nyanyangi imiye kanisa atanyasa kuru umwana orona no mwana James bateteamo kwani bamenyeteamo muno umwe friend ne boyfriend tata nyasaye obakora buyuka basiri n'abana baitire challenges kinyingi no bale huo bonge nemechande mengi pamoja na mangana yonse baadene ni farm watebana babutikala kwa musacha no mukungu imeye kanisa asenyeka oka asenyasa bakora imbere basenyeka mwabo basenyeka role para bagota basenyeka role kanisa babusa sima nani biashara bao para tibibe biashara kuna bibe faida
tata Nyasaye kende gyonsi bagusabe kwa babwangu na kende gyonsi bakoliyekiya banyora bwangu banta bange barase kanisa iri tukulya mbaro batara para kinyangi bakuna aschi para chiawa para kinyangi na baro bara para kinyangi kale chikero ne chibe chinya wete kuti wanze na wana ira tata Nyasaye sene mbere moyamba wakawo tata Nyasaye takonya twins tuweza sinwa sekere na setumwe karotokolwa genda na kele moyo itu mwana mbono wanje kwa wote gara asipole kulu bono kwa ikakana na gale odweseni naenda ukonye nyangi ye yaba babira asili tukulia lero ekune chinkora chinyingi tokora la Yesu Kristo muno mwanyomi na itwe kanisa muno muri yakale bamanyire noto iwe sekretari ya tata neliyo mwana neliyo muikomo jana na kana ya mate amen amen mbarikiwe mwanyomi abeke ekiara kededa bayata kido sukuru asome na asukire mwanzi amasomya mora gari nangire byakubeka warole byara no biri bitano biya obiri ende bigende na babo obekere oyo kuliya oyo kuliya mwanzi ala akosira morokie anatafuta ya chabeta kile kiwose obanyiro mwanzi amusigino ile anyali obekire yara kile benda egobeko sana asante kwa ngo boli tole muri yakali na yarabekere umuntu wamiyabeda umuntu wamibukyo okwao wako gairo yara bitana bire ngana kama baba tocha kigeni mwasi watu wale bako bagoge oyo pale wasira kwenye kulipiale ya kulia wamerawaka wanyoli asante sana awekile asogana tukubiku wate rukule tukumusu mara moja tumanya musuke stable ndio kubekese Spige kulimiwa oiwana noruwoka ngababeire ntekemo basi bagotombere limu matuloli kama iteke ndo bona hiyo mjina yote simu hii ndio tunawacha inauwanga sahi mama Mary churumo ngoyo jua chumwa kwa bije kwa yeli yakida
Kenya wane mchua mumuso kadera ngoja mwenye chiki tubaye aya mele no si atoli channel aya mele na conference na aya mmotikale mero ibo muganya asini edo mwata mwenzi mukungu otiga iro musanja no musanja naenda iro mukungu mabuna ne kuligia asabu wacha somuga igo yominto James ujangira ega ino musanja ubusachini tukware eko mukungu okunga na ndigire nasimure asante sana kabegere luwe nunatoba Ungaunganishwa
Yamana Soko Monitor Batani Nyani. It is a great honor. I will not take it for granted. Thank you so much and God bless you. This is a ceremony of Navajo Tanatopana. Rotogo Tigawa to Mumika and Samuki Namure. Okay, I'm going to be quick. And Yangi Munayaso at the shop of Joabu and to Manabu Guati. Master Sarah. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Mungu ndiye alianzisha ndoa ya kwanza pale Edeni. Aliona si vyema Adamu awe peke yake, akampa msaidizi Hawa, na tena anatuagiza ndoa ni takatifu na iheshimiwe. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Ndoa ni mojawapo ya vitu vitakatifu vya Mungu. Ibilisi na jeni nani ndoa aliyoianzisha Mungu anataka ionekane kama jehanamu. Wanandoa mpe nafasi ya kwanza, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, na mpendane upendo wa kweli, yote yatakuwa shwari. Wanandoa tunawaombea baraka za Mungu. Upendo udumu kati yenu. Yesu akitawala, yatakuwa sawa. Wanandoa tunawaombea baraka za Mungu. Upendo udumu kati yenu. Yesu akitawala, yatakuwa sawa. Wanandoa tunawaombea baraka za Mungu. Upendo udumu kati yenu. Yesu akitawala, yatakuwa sawa. Mama Rona, sister Chiarona. Sikia evidente. Jose Morales. Na bali bata korunya libali telenango ma bale bwango ya mono ma ebara mauta ya mono ono Rona
Rona na James tenena. Rona na James tenena. Na ko basina ni tenena ebia ko no ko bakwania ebia bia do chimagadia. Bia mono. Imat kaingo tenena bia se. Aya. Bono abana bayibori ba James korunyari bali nyabori bonke. Abaletire ebia byabo. Bia mono. Ebio biamono mwara kana ne kiriri atonali biamono aya ma bara tire duvengia biamono anko asanti biamono mama biamono chipasa chiete maso bonge mango yayo chire biamono mongina biamono asanti biamono mago chipasa chiete mago biamono mungro mwabo biamono mungro mwabo ma banyari bali biamono abanyari bali yamono abanyari bali biamono asanti tokore bwango kwa musabusa ngora kwa musabusa limo biamono kwa etam biamono ma chipasa ande dozo chipasa chigo tete biamono asanti ma chipasa chigo tete biamono abanyari bali biamono boko kana mukwani abantu banya bali bonke biamono mukwani apoko na tu akarte gas como biamono inchuo changora ngora nanda banyari bali bara mosi undayo mumam biamono inchu ngora chipasa ndegida ke yangi ndeka na bonga chipasa ekidege ke biamono kayesa kasagere ria nenda kose pange ko beku chipasa biamono dige bas dige ndeka na nege kabu chipasa chire chingi mono biamono asante bwango biamono Mama Rona ndo chobo kule tipi. Kiaja wangere bugati kuna Mama Rona beka motera boke. Biamono Mama Rona biamono. Kora iria si Mama Rona. Igo. Biamono. Igo. Biamono. Ani Rona ni mama mwawa wike ina kuruwa mono. Biamono. Akienda nyumbani ndigeli kabu kabila biga kio Nesmas. Asante. Kiaja mongera yosipie raini. Kiaja mongera raini yosi. Biamono. Kiaja mongera raini. Biamono. Asante kiaja mongera. Asante kiaja mongera. Biamono mwarimu sometie biamono asanti ma biso na bochapire chipasha chiminyoke mabwo biamono yaya wangera ndo chine nyinge ma bangina besi mkuru ma bakuru barabo biamono Dikango ke pashe yuli eke wali kerieta ane pashe ni kerieta ane pashe ni kerieta eke wali kerieta na dio manyana ko chikomanya biamono kianya wangera biamono kianya wangera biamono chuwa no ngora kianya wangera dile tirangara dile tingoro biamono abantu bechiro bonsipi ntuocha abana biasara bonsipi barabara kubata chipasa chingito biamono abana biasara mwesipi ntuono biamono yega teka kubata chipasa ntu yega teka
abanyabiashara mwezi pili abanyabiashara abanabiashara mubwate ekonomi buya mono buya mono ene ndagra nalso barona buya mono abanabiashara mwezi pili buya mono maji buya mono empeshen buya mono chipeshen chinene buya mono maji peshen buya mono ma chilufe buya mono abanabiashara banabaya buya mono dada abanabiashara buya mono abanyabiashara buya mono ma ebintu bikona gocha buya mono mwana buya mono umwana gabate pase igotete pase resaine buya mono pase igotete asante abanabiashara baedile abanabiashara chocha abantu bamasosa n'amasoseronge mabo abocha ma nyomi abantu bamasosa n'amasoseronge chocha chipashe cheno likamalieta abantu bamasosa chocha ne kanisa ya Great News yenkima chocha masoseronge ma nyomi buya mono na nyomo bakona chabaraka buya mono masoseronge chocha mwezi masoseronge ekanisa yange sore mayare buya mono ekwa yange sore ma and I bear you, era 0710 66 73 29. James Mogire. Aya, ntobwate cousins. Ti cousins ina tange kewa. Ti cousin champion tintange kewa. Ti cousin champion. And I bear 07 and number 0710 66 73 29 0710 66 73 29 Yamono ma chikase ni echo yamono chikase ni echo ma chale pi yamono chikase ni bono chua chikase ni yamono abana barona yamono na James yamono ma abana mafta yamono Gasore mane buka gasore arure Great News eke ukiabo Great News yebwati eke ukiabo ma chikase ni yamono ma Great News yamono ma yamono abana barona yamono bare tapi yamono abana barona yamono abana barona yamono abana barona yamono
Hello. Emma Biamono. Aya. Angalia juu Biamono. Kai. Toro. Rona. Biamono. Rona mwingine. Rona. Biamono toile. Biamono. Biamono mana vale tile via maigo. Ma pasta nero biamono pasta nero pasta. Umwana mafta. Biamono biamono. Nande biamono nero letina. Biamono biamono letina biamono. Maigo wono great news biamono. Biamono. Kai. Biamono semia kwa biamono kai. Babu biamono soko gana biamono. Waikira biamono. Sai. Osiasi biamono. Ma great news. Biamono great news. Biamono babu wana akora dira. Biamono mwana wesi. Biamono great news. Yarulo polisia olina biamono. Polisi olina nyangile ngia. Ya nero ya gara tenje kacha biamono. Great news. Ma biamono great news. Madam biamono polisi biamono sukene polisia. Biamono ma great news kwata chipasa chiko tete. Eke wanya great news ya tumiro chempesa. Great news ya kwa ya tumiro biamono great news. No, you can't biamono. Great news biamono. This is a day I did like great news. I recorded Rona na James. Abasani ba Rona na James. Na barogo bekorwanchaga. Abasani ba Rona na James. Bekorwanchaga. Abasani ba Rona na James biamono na harmanda biamono. Abana ba Rona abasani ba Rona na James biamono. Ma chipasa chigo tete chipasa chile saine. Chipasa chile biamono. Abasani ba Rona na James biamono na baralire. Biamono machori na baralire. You look very smart biamono yange nengi biamono. Abasani ba Rona na James chuba no gocha. Abasani ba Rona na James biamono. Magwa abasani ba Rona na James. Madam na korona madam biyamki ochakero kwakonda abantu basiro roba ndebi jawa ne principal biamono madam nero ikira biamono abasani ba Rona na James biamono bila na korona biamono abasani ba biamono ba ayo mongilo yorule biamono tuveki ene yo suma penat o modis kortente biamono ministayane biamono madam Sara so metinye mira biamono nyamira teke mongilo biamono that principal biamono ma no mosani orono mokom biamono Irene ro tu agra sabro goro ema ekwende factory ito biamono veste yego sira biamono jeri korukiambu biamono jeri ara amauta biamono mano yo gasene no biamono babe tukia yoro set biamono dane marmaro tutana chika biamono abasandi ba Rona na James nchuo cha mwezi Londona tigere maega ichubono leta gocha biamono togokora korua
Eke kitoko butora. Kero monto ngonyora eke kien biamono. Biamono. Pago kora korwa cameraman ngayole. Ay matron sibabu atukurmaiga. Chimatron chiagere nyangia ya beire babu atukurmaiga. Biamono matron sinchua. Matron siamora mafta. Biamono. Matron siamora mafta. Biamono matron siabo. Matron sibabu ateke weke nene biamono. Mawo. Matron siabo. Dade babe kutianga mafta. Biamono. Biamono. Ondo tigaire nekewa. Areta ondo tigaire nekewa. Ondo tigaire nekewa. Ekekere mutugaiga moroche buneko mesa muna nabara ubabarete abanere barete ngo bakorosi endagera ere amafuta bona barosi endagera gaiga tokora onja tomeko gende endagera endene bona iga ngo bachikande abanyanyangi basike bojange batubutoleleke ekekagara nyumba mwawo bona kwanjani boibaewa igo barabe bakobanga abageni asobwamo igo omuriakari n'omunyomi n'omuwanzi n'omwimari karibu mubasire kero bakogeni abageni bona aba n'abageni bakire boka baganyete Lona na James babaendange karibu wote tunangora Nkora la tole nimero kende kuwatu Osabe Majanta yamana senda gira wa bikra sanga sakra to kunyo sanga ya skinda kika senda ya Yesu Kristo ya mtoto. Amen. Akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia
usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Ndio udumu milele, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele, ugomvi muache usherati, muache vitina, muache upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema
kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Moyo
Mama tu apa kubwa? Mami wasim. Kuja nyuma yangu. Mama magawa nyanyangi. Ongera. Ningependa nini ndio keni mwako. Ongera. Mwako. Niko. Ngoja mwako. Mami wana bago kore kente. Kisa jina chao. Este rango tú sabes. Tara saba. Itangani atokora ni nyasawi tonga biyamono. Ekiagara twaro koboko kwaye. Kuruya twajagete kuyarigania singeje nyangi abaminto James na Lona. Oikira lero unababwataniwe koso abale nyomba mwabo nyuma batorirwe enkondo na mamu mwabo bono nabonare koirari bageri nande mbairani ambiyamano mwesi abo abere moko eko koboka sinyangiye osese niwe nasawa senkegi manyi imwesi nande togenderere kubwaterera botambe bono ngo sabatori Tata Nyasaye omotonge igoronense amona itwe buno bwadotongete katobeka so kubwense buno mwanya bantu yamona ikiagara twaro kuboko kwao orwatu achagete koroberie nyange ya James na Lona lero iga wakiringa biyamona ikiagara babwataniwe babeire gente kemo Yamana senge nchia wa minto bonsi babikira koboka sinyangiye ane biyamono a senge ncho ya First Gateway District na abantu bonsi pi abajarera senge ncho yoko bakirori unabakubwata ni gwa babere bono baikira senga yawo gotoru abale ekondo amamu mwabora eri basoe nyumba mwabo Atware ko sabo mone no genderere ko baigero gende ko basenia na ko ba kinya ke moika oika kwa ira ni roboro tibwao na jo twes asoro to senie
kiagera twabatiranire ase ng'encho murobiri oyo iga bono kabe amana itulaende geke turaba aende gweka twasokere twende chinga chaitu obuya bwabo tuisane twensi okosa waitu ime ya Yesu Kristo mobali ito. Amen. Vos como no? Ay, que mi voto con un posible para mover ese a seguir Yesu Kristo. Mabera ye kana busibwa ikekina bababa ni batwale chon bara ndemune muwa bona babeke bosi bane Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani